kynhun ïalehkai jong Madan Kynsaw Mawkyndeng SC Laloo syndon Lahduh Haka jingïalehkai final jong lympung third Adelbert Laloo Memorial Trophy Haka kyrdan third division football tournament Arpulai bala pynïaid daka West Jaiñtia Hills District Sports Association Wjdsa Madan Kiang Nangbah Stadium Dongmihsngi Jowai ya ketika final la pynlong bynta naka jingrakhe ya National Sports Day Haka ni jingïakhun final mynta sngi Madan Kynsaw Mawkyndeng SC kalala ban penliam dalai lanot gol ya Mukhla Umlangshor SC. Yaki khusnam shakinong job lasam da ukong san jong kani sngi uma Wjdsa ubere working president ka Wjdsa haka jingdon lang uma SK Laloo honi general secretary malamat Laloo vice president ma Ïowmaiki Lamare kidakot ka Wjdsa kibahayeng ulit Adelbert Laloo nalor kiwede kibashakot ngobha haringkat kipatba nongkersyan na baro arliang nakaliang ukong san ma Wjdsa ulaay ka jingkit bokit riang ya ka Wjdsa bakandang la banya chaprang hakaban pynlong ya lympung ïalehkai bapher haka juk kapor ulaay mensim ya baro kiteki ar kynhun nadu ka bajop bat ka kynhun bawan baar bakindang don ka mensim ïalehkai haki sngi banwan. Yang mau ready? Yang. Ready. Ready. Untuk lat kamu tinggi di player juga nagari dari yang ini, iya nagari dari roken yang ini, yang tiada dari bor ya terang, yang association kan kantam, ya ki affiliated club yang ini dari terang ni, je pergi bor yang dari Jaiñtia yang ini, wong ni kado state kami juga kari wa pertai loh. Youtube live yang TV de bor yomo de trelang nalu kyo ya luti inu sedang yo nang po su cermat kamu nang mi bising di por nang yo nang pu ka association yang
Yulutia Brian Mankaku, yung nang issue yung kre na utang yung kam. Ila ganyan yung kaku berdo kibok kerwen ya ke Wjdsa suara station yung nang ku sekarang.